Kanayon ti panagkuyog-yogan ni Celine ang nobyam Piolo. Apay awan pa'y plano yung nagkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problema ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Well, kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam, tatulagan tayon ti kasaryo. Da kayo apapang? Da kayo ti agdesisyon iti dayta. Tasyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, sa kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, ba? Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan adata, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Isaan niya ti desisyon da. Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusen tang agkasar. Kat kwarta mi mo't ka da papang ti gastusen ta. Anak dakmot ta papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan kumarong bang amang namnama ka pala ka dagiti dadakkel mo? Sana balay? Tenton matay da papangkan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagam ton karagiti dadakal mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya? Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Amo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na amo dar aramiden na. Oy na, mabayag pa yung matay ta Marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't yung trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog da. Ang mga no'y baga na gititattao nga awan kwarta pagkasar da, iso adi na pala agkasar. Ha? Ket kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga i-shoulder yo amin na magastos. Nabalayan. Yak kayat nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo no nakasapulan amagatang tamang tedak iti paggatang. Kakaisuna nga anak mi ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalaysa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin na kabagyan nyo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan nyo. Ay, saanen, abalayan. Da kaminton ti makaam mo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Ngam sayang. Ipabalkot tayo, karagit itatao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo maket ited talaangan kada Piolo tapang rugyanda. Ay na, sa balin to pa dito nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta inak itudon ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Itad muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi din dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada.
Anya. Umay kakit de, ta duwarta ang mangyawat kadakwada. Manjak, si Kalatan Piping, kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta kadakwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda kadata iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras yamin, kakabsaan. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amatinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kadakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo ken Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuan atap no mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagichay. Katuan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ore basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamo't. Wen tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, wano aglibi. Aglibi kay bagbagamag. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo ken ni Piolo anak ko. Nagado tinasubra. Wen nga rod nanang. Adu tinaibeleng tanabang lesemut nga minen. Apay mo nga na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Jaka mo akin ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak nang danya. Adut kwartada. Wen siguro ananang. Agduduma mga mintinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kaslasaan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod, at dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang style nala siguro mata. Sana bali a pangas, tadama pagpangas na ako nada. Nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait-itadyo kada kami. Kakais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Piolo, may bibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada.
Kat anak dak nga rod. Patpat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Iso di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yun nan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano mga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak ngagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak taw. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kun. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayo mo't gaya mamang. Sumar kayo Pasensyan tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasika ti lalaki. Awan nga roadmaster kan mamang. Amoy mo ta sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho di basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabaalan. Amoy mo ta sa anak ka na iruam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. No kasta ka akanayon. Aggulay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang tamaawatan na. Ngamda kayo saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida kanak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. Addan pamilyam. Sabali idi baro ka. Sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyatan ak ngamin ni dirabi Kastalata ka na yun nan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadsadot di manugang yung. Ay, sapay nagkasar ka yawn. Ure nagkasar kami talaga maumakit ikas nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Basol mo no apay akas jay anak ta Piping. Kasjay nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, itid ka mo ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taaddan asawa na. Kasano ang makasuro kat ispoiled mat ngamin. Amumit, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrikan lang ay. Makatrabaho mat latta ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo apagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tatao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si temetan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaum. Laglagi pem a naggapo ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade.
Wan, amok na ita. Di nakman pagbali na nakaslaubing nga awan. Amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, oray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Inkagpa-check up Tarus siyak, may amon ta check up dita. Mapukaw tumutla na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y muta. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol, ti kasapulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papang? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideng kalang kanyak, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin ngar aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, wait. Mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, ti kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Ay, maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang nag itidadakal ko. Kalat mo't ti kastiyan na pasama kadakwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang to diti kwarta, Piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan ng trabaho. Ang damot tawid ko, karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kun. Agsalukag ka kumamot na. Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga kas dyan. Oh, apay nga agpupudot ka si Mang Patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan lagi ti daddo mapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawid at karakwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Ha? Papa ng Piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Naringkat na ito at trabaho. Sana ka nerwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak.
Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod, sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Nala, anusam nga rod tagtrabaho takas ta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulungakan ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Tay. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsuldo. Sa pagputag pao itintong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo. Madami nan kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipay ko amin na pakaragsakam. Kantak no di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Pagyamanak no kasta. Alang arudan, tanay. Anda payaramida, honey. Umawag ak manan intong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili. Agpaw iti ti kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun. Ta saan pa'y nagsweldo? Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpaw it na. Angam sana balay. Urayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Angam nayo na mabasita. Adumagkang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti kasapulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo itidakkel agatad. Maibus mat adagos. 1 de millionaire kayo mangamin. Ay nasa na bali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang. Sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, di kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K, nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog ta pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay saan ang? Adda pang tidak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay? Ada mo cellphone nan? Saan? Jacob sat na. Taawan ka no cellphone na. Kaasimot. Sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit. Itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod. Ngaminton maminsan. Siakton nga inam ti prioritem. Wen ka di. Danag yun aya. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Naibustay kwartayo na ya. Ay, kwa. Basitan tinagbati anak ko. Ta inutang ni uncle mo. Ta nagpakpaka si apabulutak. Ta da emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yo. Awanan na anak ko. Ngam okay laeng. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kundi sweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Ay, saanun? Kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungatak no di kayo agpa-check up, nanang. Apay anak kami suot ka, Lilay. Hay, imawag ni Carlo, nanang. Umay ka no jay inana ita dito'y balay. Anya,
Apay kanungay. Umay ka no dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. At dapay kwartayo din ha. At dapay mo napatay. Pabuludan dakman pa'y nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000? Tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na ngamin tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta kon. Malangarod, mabitlaang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, adda kayaw. Ala, sumrak kayaw, abalayan. Kadwak to'y kaanakak, nilani. Ta medyo marigatanak no awan kadwak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, nana. Kastama at balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami, abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait. Wano syupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita, nabalayan. Kan may sa, nabsog kami paimod. Ay na di kay kadag babay na balayan. Kas kay lasab-sabali. Ay awan mo nilili, ada na panan na. Asa si kasuan na ngamin tayo negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di itid na kwartakan ka, abalayan. Adto yaw, eto, 2,000. Pasensyakan at tani ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipatpatakderan da iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo dito, kan ada mapagna. Sana makadanon ti lugan. Ijay mo lang amin tayan tinalakaadaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili dito'y? Naariwawa ka no ti lugan. Igid nga min ti kalsada. Kaya't na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastama at barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamot. Papanan nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay kagagangay ti single Makapan iti sa dino man na kayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kon nga agawid. Maturugak ton iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay, talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gas-gastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamin ni Jibalayaw tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kaya ta makiasawa ka manan. Diyak nga rod amaw. Diyak sigurado. Angam no bilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kasta gawid tang aruden ay Jibalayaw. Isunakat itinobyo nan tiag no mariti balayaw. Amangan no madamdama papanawon da ka ijayan. Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaid la ka no iti kabsat na.
Iso nga inyawid na ni Jebalay. Iso nga ron ako na agawid ta ni Jebalayo. Taagnaid tamad ta ni Jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anyamot day tananang. Makigidgidnan kayo mat ang makinubnobyo. Ne, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabalo ak. Agpada kami matabalo ka ni Julio Kunwan gayam, nakitak jay relo kan sapatos na. Isumit day jay ginatang mo ide. Ako na yung nga irigalo yukin ni Uncle Pilo akabagis yun. Kwa, Di ngamin kayat ni uncle mo. Iso nga intad ko na kan ni Julio. Pasig pa'y abranded kun nginginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papananti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapananti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Ha? Di ka man kon didilaw kanyak, Lilay. Tagpada talaang. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Julio. Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amin. Tapno agsardangan namang ipawpawit iti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga ramatan ta, Lili. Kat mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Wala, nga masikuga kun Alfie. Kat, anya ko man ang masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod ata di nakisuksukan. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day jay ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by Jenna Almoy the No Drama. kayat yaw, ag-double wedding tayon, Lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito lugar tayo. Kan dagiti la close friends tayo ti awisan tayo. Ay na, may imagine ko gyum. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Siyak laang ti ay-ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman ni balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkwana itayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, magat ko na ni abalayan anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no amakadanon ti lugan. Anya. Kat no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asul-sulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Nay, apay nga yakasta. Agdumamat ti ibagbagada. Kuna ni Lili, igid na mismo ti highway ginagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tayak na danon idinilili. Mapan kayo tuman ni balay da. Tanay, numaminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno ada kadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras mo abalayan. Apayakas la nakigtot ka nakakita kanya. Aqua.
Jak ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili, abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Adda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala dito balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito eh. Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ken, imbaga yung adda. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga adda na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taim pasibog ko dagiti mulak. Saan abalin Ibagak to ka anakak. Mala, tayo nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga ta sumangput ni Lili, abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na iji kabangi-bang nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya, Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo ano umyan kayaw. Ang awan magayam ulos analabaan. Ken awan bakan ti asilid. Tada ti ka anakak. Ken adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengge. Ang mga numakagat kayo iti lamok. Delikadaw. ay uray agawid kami, abalayan. Agsubli kamin tulaengen no nakasangputan ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mintiyo umayam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Ket jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo tananapan tayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada pay abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pauit mo Marigat anak ngamin abumangon. Amangan numakon-fine na. Sige, agpaw itakin ton bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakada akong tagtrabaho ak manen. Bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawit. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung amin tinobyo yu taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay nga yakasta kamatan. Ipulong kayon tupay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kuana. Anya, may ituradyo nga aramiden ti kasta nga uray anak dak. Kawana, amumat abakot akon. Lakay matan tinobyaok. Saan kami na makatrabaho ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Isa kita ang basait, Lilay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta kayo na? Ha? Carlo? Adakan? Wala na. Jak imbag-baga ti panagawid ko, tapno masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kuna na kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik nana? akwa. Nanan, rumor kami enta. Carlo? Lili, adda akon. Kumusta kan? Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Wanda ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya marsikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanin ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Danda ni awan nagbati kanyak. Tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog, ken ilaw ti kalaban ko Jabrod. Kalpasan na, kastoy lagayam taramidam. Ayan ti balay apin aramid mo. Ko,
ladingit, ngam saan anatuloy. Anya, kahit ayan ti kwarta ngayon pau-pauit ka. Kwa, awanan nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol nga isublim dagiti pau-pauit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw na klili. Isabayadam dagiti nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kasano daytan ngay anak ko? Tumulong kayong agbayad iti nobyo yu ananang. Saan matlaada kami kin ni Alfie tinairanod iti dayja a kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, dayta nga rod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo dito balay kat saan mo na nagparparik na dayja alakay kanyak. Anya? Kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan nanap-napan ti kwarta. Awan mo't kwarta na. Ay, kasano nga tada ito yan? No apay mo ngamin na nakirelasyon ka pa'y lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay matagsao iti kasta takinanunungan nyo mat dayjay nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo timay saan ang durog kanyak amang hut-hut kin ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Pakawanan da ko manana. Nay, anyat ikidawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kayo pinawpawitan iti kwarta idi? Tagdiritso amin ti sweldo kiti nobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawit ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagpanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adu a kwarta. At dalakat igatang ko iti bagas kan si daan, mayaten. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Dakayon ton ti ipangrunak at tulungan. Kat, kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko anananang. Panangluko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo't ti panagapa mi manipod nagsikugang. Ken idi obliga ek nga agdiskitar iti kwarta a pagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod Apay no agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon? Mabayin akon. Kumaano sa anak amasikong. Kat anyat ambom ngay. Amangan nawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspud nung anak na. Mabayin akon. Awanin rupak nga isarang ko kan kuana, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan tangaro diti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumraka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, unay yan na yati kasto nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan di kas dyan ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta.